Akashbani Imphal Maibam Dwijamani na pau pazari ahanbada maroiba pau numit nini sathagadaba naga singi mahi morong hunbegi kumai luingai ni ngasidegi hokre Manipur Bidhan Sabha ki budget mifam tha asigi kuni pandagi Rajyapal ki basan ga loina na horkani Pradhan Mantri Narendra Modi na UAE ki Rashtrapati yauna lusing basing ka unaduna leibak ani ki mari hena sesil hanalabagi damuk wafam kaya khanakre Congress lusing bi Sonia Gandhi ne ngasi Rajasthan dagi mahaki Rajya Sabha ki mirep se pisin khre amasong Law Singu Mantri Arjun Mundan hairi Lawmi Singi Bibam Pagalanabagi damak sarkar na akak palitana honari Numit nini sathagadaba naga singi mahi morong hunbegi kumai loingai ni ngasidagi Tamenglong District Headquarters ta laiba Apollo Ground da hokre United Naga Council ke makhada State Level Organizing Committee na sinba kumai asigi Host Joint Tribes Council na oiri United Naga Council ke President NG Lorhona Phiral chikatuna kumai asi hodokhi Thoromaduda Aimol Tribe ki narki oiba jagoi amasong Inpui Tribe ki khunung isaini singba pangthokhi Thoromaduda NKC MLA amadi atei saknaireba miyoi kaya saruyakhi paudam ama Lingaini Naga Seed Sowing Festival ngasi Apollo Ground Tamenglong District Headquarters da NG Lorho President United Naga Council na flag chingkhatuna haudokre komsigi Lingaini Festival asi quintessential cultural resurgence haiba theme da chathagni hayeng mapung oiba numit asida Awangbaw Niumay Minister Water Resource Department and Relief and Disaster Management Manipur na Chief Guest oibigani Dr. Loho S. Foze Member of Parliament Lok Sabha na Principal Guest Ram Moiba Losi Dekho MLA na Guest of Honor amadi Janghemlung Panmay MLA na Chief Host oibigani Lingaini Festival asi UNC gi makhada leiba State Level Organizing Committee na sinduna Satharibani Masigi kumay asida Nagas gi tribe kunmathoi na saruk yagadori August pani Imphal gi paugi damak Tamenglong dagi ringbam kamay Hayeng nini sanbagi mapung aiba thoramda nungbi maikum hangdokpa thanaba marum marang yenthokpana singba pangthokani tungda liangmai paumai kom zemi mau maram anal amasung tangkhul tribe singna tongan ba jagoi isei sing utkani Padma Shri Guru Reuben Masangbagi akhanaba thoram amasu utkani losanbigi thoramda natki visual utpa parade amasu pangthokani Numit asiga mari lenana Rajyapal Anusuya Uikina Rajya sigi miyamda maroina naga singda yaipa paujel piri mahagi paujelda Rajyapal na hai kumai asi hojikti naga jati khakta natana atei jati singi maraktasu thoido hendokpa phampham ama phangduna tourist festival ama oina khanare kumai asina jat amasung dharma gi khenaba thamdana shanti nungsi chanaba amasung miyoibegi wakhalonda sangsilatuna tongan ba jati kanglub singbu punsin halakli Rajyapal na hai kumai asi masigi wakhalon sumna pangthokani amasung amato oibegi wakhalonda pumnamakna saruk yagani haina thajai numisina lapada Manipur amasung Rajya sigi miyamda shanti amasung nungai yaipaba puraknaba aikhoi pumnamak isorda khurumjasi haina su Rajyapal na phongdokhi Mukhyamantri Nongthoma Biren hai kumai asi sahi khudingi February 15 da naga singna pangthoktuna lagli kumai asi da naga singna isorgi maphamda tobimal khangba utpa madi makhoigi haksang phanaba musung nungai yaipaba oinaba thoni sei magna hai Rajya sida mausa degi nungsi sanana leminarakpa kaya adu matam khara asida sarangnaba kaya thoktuna lagli asigumba phibam masida kumai ama pangthokpa haibasi yamna arthalei Masina ekoi masalgi marakta nungsi chanaba masung hanagi mari sakatuna amaga punna leminamra oiresano hairi Bisnupur jila gi Kumbi Police Station ge manung sanba hautak tampa khunauda ngasi ayu anganmada dampi singlomdagi kuki ni haiba singna basingna kunja singa masing mafamduda leiba security gi miyoi singda nongmai round yankai humpurom kapsilakhi security force na ju handuna nongmai kapki adumainamag asok apandi yaudi haina Assam Rifles gi pawaman hairi Amoromda Kaksing Jila ge Sognu Police Station ge manung sanba khongnang phaisabi dasu ngasi ayu anganmada nongmai kapnakhi ayuk pung Nipan taramdai adwai phawba marak ta nongmai kapagi makhol taki asok apan yawbagi pau phangdri
कामजोंग जिला की कसोम पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा नामली कैथेल मनाक्ता म्यांमारोमदगी नारोंदा संगसिलक्पा आइना थिंख्रब लूप UNLF के की सोकलब मियोय अमा ngarang kunmari suba Assam Rifles na phare Assam Rifles ki serolam hai pharaba mi edu masak khangle tongda mahak kasom police station da sinakre tabiri ba pawasi Akash Bani Imphal dagini Manipur Bidhan Sabha ki budget mifam thasigi kunipan dagi Rajyapal ki basan galwanen hauragani ahobo numita lisingani kunmari ki budget estimates puthokani numit sida lisingani kulumdoi kunmari ki supplementary demands for grants puthokani Matangi numit February kunmapanda boards on account lisingani kunmari khanaduna pass tawgani numit tari ni sathagadaba mifam asi matang thagi manga da loisin gani mifam asi da punna sitting manga legani Hudku amasung Rajya Sarkar ke senthang makhada National Games Village Langol da paikatpa alternate housing complex hayeng Mukhyamantri Nongthumam Biren Singh na sangaragani housing complex asi Rajya Sarkar ki mahut ki makhada PDA Manipur na sabani All Manipur Working Journalists Union Amzogi Sahi Sumna Sathagadaba Golden Jubilee Celebration ki sarugam oina Sinba lecture program China Shadow in Myanmar and Northeast India conflict ngasi Manipur Press Club Imphal da pangthokre Thoramaduda Manipur University ki Vice Chancellor Professor and Lokendra na chief guest oiki technical session da sangnai journalist amasung aiba Bertil Linterner na China Shadow in Myanmar and Northeast India conflict ki maramda wangangki Thobal Jilla ki Yaripuktu leiba Community Health Center da Marirak Suba Ayushman Bhava Campaign Come Health Mela ama ngasi pangthokre Mela asi District Health Society Thobal Block Health Society Thobal amadi Jenims Imphal ga puna kusamna duna sinbani Mela asi da Jenims ke tongan ba department ke specialist doctor kun yauna staff sing amadi CIC Yaripoki doctor amasung staff singna lemna langbi ki thabuk sataki hidak langtak su lemna pikhi loidana beneficiary singda Ayushman Baba PMJAY CMIST ki card sing su yenthoki Leibag asigi mafam sinba thungna yumda loiba sa san singbu luna chana tobagi thorom Jantu Kalyan Divas Palan ngasi Thobal Jilla dasu Wangbal Part 2 Thongjaw Community Hall da pangthokre Joint Director District Veterinary Office Thobal na Wangbal Part 2 da leiba Educational Gym Club ka kusam naduna sinba thoromaduda sansa mamasung hui humbudra da tongan balena dagi ngakthona bahida kapthoki thoromaduda Joint Director District Veterinary Office Thobal gi Veterinary Officer MD Fazur Rahman District Veterinary Office Thobal gi Deputy Director RK Harsyam Veterinary Officer Singh ICDP Sub Center Wangbal gi staff Singh Saruyakhi Council of Higher Secondary Education Manipur na lawba kumsi sahi ki class 12 ki Parikha Center khara hongdok hongsin tawre examination committee ki ngasi phamkiba mi phamamana ware basi lawkhibani akupa marol council degi khangba yagani hairi Assam Rifles ki Tamenglong battalion senduna Tamenglong Jilla ki Kabunram village da lemna langbi ki kemama ngasi pangthokre Kabunram Phuilong amadi Maseng Luang khuldegi punna miyoi sam henba sulaingki Manipur Taruk Suba CRPF Battalion na Civic Action Program ke makhada None Jilla ke Longmai Part 2 ki khunja sing da ngasi solar street lighting e tokre thormadu da Manipur Taruk Suba CRPF Battalion ki commander Muhammad Yusuf Longmai Part 2 ki chairman singba saruyakhi All India Football Federation na senduna District Sports Association Bisnupur ki mini stadium da pangthokpa ani suba Thoksom Ibo Pisak Singh Memorial Super Division Football League ngasana ki bamesta Youth Social Welfare Association na Nungsai Siru Youth Welfare Organization bu panjil omani de thoikre Tribal Area Autonomous District Council Tripura na senduna hayeng digi hagudoriba Invitation Football Tournament ta saru yagadaba Pandam Football Academy Thobal Charangpat ki team ani ngasi Imphal thadokre Tripura gi Jampui Jala Play Center da sadagadaba tournament asigi sahi tara manga ki Kanglup ta sanagadaba academy asigi nupa masa tara ni pan masung sahi tara homdoi ki Kanglup ta sanagadaba nupi masa tara taruk punna sanaroi kunthra mari masung official manga galena Tripura gi da mangasi Imphal thadokibani hairi Lamlong ki artificial turf ground da sanaba sahi tara tare makha ki Khelo India Girls Football League lisingani kulumdoi kunmari ki ngasi sanaki ba matching da Asian Sporting Union na ICSA ireng bambu panjil tara manga amada thoikre atoba match amada the Young Welfare Club na Khuman FA bu panjil tara mapan soino da thoikhi Akash Bani Imphal dagi pau tabiri Pradhan Mantri Narendra Modi na United Arab Emirates UAE gi
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री अमसुंग ngaksel मंत्री गे ngasi दुबई दा उनदुना लेबाक ani gi mari hena sesil hananabagi damak wafam kaya khanakre उनरब तुंगदा श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुथांगदा भारत की पोथो कया उत्पगी असोब कैथेल अमा ओइरिबा भारत मार्ट हौदोखी मसिना लेबाक अनि गी ललो इतिकी थबक थोरमदा हेना मपांगल करकल हलरकनी हाइरी प्रधानमंत्री ने ngasi दुबई दा पांगथोकपा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिटसु वांगाखी मदुगी तुंगदा अबु धाबी दा हिंदू लाइनिंग सत्पसिंगी मंदिर अमसु संगाखी हिंदू लाइनिंग सत्पसिंगी असिगुम्बो लाइसंग म सानाबा लम पिबिबेगिदमक UAE गी राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने थगरबा फोंदोखी असिगुम्बो लाइसंग असि लेबाक अदुदा साबा यान हानबा लाइसंगनी हाइरी कांग्रेस लुसिंगबी सोनिया गांधी ने ngasi राजस्थान दगी महाकी राज्यसभा की मिरेप से पिसिनख्रे महागना महाकी मिरेप से अदु राजस्थान विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर दे पिसनखी मिरेप से पिसन बदुदा कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी हानगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट गोविंद सिंह दोताथारा अमदी विरोधी लुसिंगबा तिकरम जुली सरुयाखी राजस्थान की राज्यसभा सीट होम की मिखल दा बीजेपी ने सीट अनीदा अदुगा कांग्रेस न सीट अमदा माई पाकनी हाइना मियामना थाजनरी बीजेपी की वाइना मंडल राठौर अमसुंग सुनीलाल गरासियाबु राज्यसभा सीट अनी की मिरेप ओइना लाउथोखरे बीजेपी की मिरेप सिंह अदुना मखोई की मिरेप से सिंह हयेंग पिसनगनी राज्यसभा मिखल की दमक बीजेपी ने मखोई की मिरेप ओइगदब सिंह की अनोबल लिस्ट अमा थोखरे रेलवेस अमसुंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णोना ओडिशा दगी दुगा इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगालना मध्य प्रदेश दगी मिरेप ओइरगनी मसिगी मथक्ता अतोबा मिरेप अहुम उमेश नाथ महाराज मया नरोलिया अमसुंग बंसीलाल गुर्जारना मध्य प्रदेश दगी मिरेप ओइरगनी लौ सिंगु मंत्री अर्जुन मुंडान हाइरी लौमी सिंगी फिबम फगरनबगेदमक सरकारना होनरी मखोइगी थेंगनरिबा समस्यासंगी मतंगदा कुपना खनदुना खुदोंग चादबा सिंग कोनगनी हाइनसु महाना थाजबा पीखी नई दिल्लीदा पौमी सिंग उनबदा श्री मुंडान हाई सरकारना लौमी सिंगीदमक खनने नगदोरिबा असिदा लौमी सिंगी यूनियनना सरकारदा मतेंग पांगबिदुना मिसम मियामना थेंगनरिबा समस्यासिंग कोनगदबनी मियामगी पुनसिदा नुंगाइतबा थोंदनबसु महाना लौमी सिंगदा अपील तौखी लौमी सिंगीदमक अनोबा आइन सेमननबा सरकारना खनरी मखोइना तालिबा दाबी सिंग हेग यारिबा मखै खननबगेदमक लौमी संस्थान सिंगा सरकारगा वारी सानबा पामी हाइनसु महाना मखाताना फोंदोखी केंद्र की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाइरी लेबाक अमा अमसुंग महिरोइगी सक्ताक से अमा हाइबा वाखलोंदा ऑटोमेटेड परमानेंट एकाडेमिक अकाउंट रजिस्ट्री अफार असी अनोबा एजुकेशन पॉलिसी अमदी नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की मखादा नौना हौदोपा खोंथांग अमनी मसिना लेबाक असिदा लेरिबा महिरोइ खुदिंगमक्ता डिजिट 12 गी अकाउंट अमा थमदुना मखोइगी लाइरिक लाइसु तंबदा हेना खुदोंग चाहलगनी अपार की मतंगदा नई दिल्ली पांगथोपा जाति थाकी मिफमदा वा ngangbada श्री प्रधान हाई मसिना महिरोइसिंगी मालेमगी ओइबा डॉक्यूमेंट अमा ओइहरगनी अपार असि अनोबा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI अमा ओइरे मसि मालेमगी लेबाक कयादा सनरे हौजिक फावबदा मालेमगी लेबाक 13 DPI यांखयोमदोइ हांगदोगले मसिगी मनुंगदा हौजिक फावबदा भारत की ओइना 18 यावरे लेबाक के तोंगान तोंगान मफम सिंगदा धर्म की चनबे मसुंग महौसा की हराउते अमगा लेना ngasi बसंत पंचमी अमदी सरस्वती पूजा पांगथोगली नुमिसिदा मियामना अखनना महिरोइसिंगना महि अमसुंग लौसिंग ज्ञान की लाइरेंबी सरस्वती बु पूजा तौने नुमिसिदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना लेबाक असिगी मियामदा याइफा पाउजेल पीरी सोशल मीडिया दा थगतपा पाउजेल अमदा राष्ट्रपति नाई पुंगनिंग वाखल की पांगल हेनगरनबा मसुंग भक्ति की कुमई असिना भारत मसा पुमनमक्ता हराउ नोंगाइबा अमदी याइफा मरांग काइबा पुरकनी सरस्वती लाइरेंबीना मिपुम खुदिंगमकी पुनसिदा महि मसिंग अमसुंग लौमी सिंग लौसिंग ज्ञान पिबिनबा महांगना खुरुमजरी हाइनसु पाउजेल अदुना पल्ली था असिगी कुनिथोदिगी कुंतरुक फावबा कोहिमागी इंदिरा गांधी स्टेडियम दा नागालैंड को होस्ट ओइदुना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की रेसलिंग पांगथोकलगनी मरिसुबा गेम्स असिगी मेन होस्ट आसामना ओइरी अवांग नोपकी अतई रायसिंगसु तोंगान तोंगानबा मसानासिंगदा को होस्ट ओइगनी रेसलिंग मसानादा लेबाके तोंगान तोंगान मफमदा लेबा यूनिवर्सिटी सिंगदगी सानरोइ सनी निफुरोमना सरुक यागनी गेम्स असिदा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अमसुंग नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की ऑफिशियल हुमुद्रा मरिरोमना टेक्निकल सपोर्ट पीगनी अरोइबदा मरोइबा पावमो नुमित निनी चथगदबा नगासिंगे महिमुरम खुनबगी कुमई लोइंगाइनी ngasiदगी हौख्रे मणिपुर विधानसभा की बजट मिफम था असिंग कोनिपांदगी राज्यपाल की भाषण गलोनेन हौरगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना UAE की राष्ट्रपति याउना लुसिंग बसिंग उनदुना लेबाक अनिगी मरी हेना सेसिल हननबगीदमक वफम कया खनख्रे
कांग्रेस लुसिंबी सोनिया गांधी ने ngasi राजस्थान दगी माकी राज्य सभा की मिरेप से पिसिनख्रे अमसुंग लौ सिंगु मंत्री अर्जुन मुंतान हाइरी लौमी सिंगी फिबम फगलनबगीदमक सरकार ना अखाकप लेतना होनरी पाउ लोइजरे।